لسر وی روژا هانی استخوازم دگوتنان بکرتاسی بیجم ماموسه سمیر لسر وی که آخوی چما اف روژا هانی بوی روژا یانجی روژا ججنا زمان کردی یانجی روژا زمان کردی ججنا زمان کردی وک ماموسه سمیر آنی زمان جی اف هلکفتا هانی ببونه و شاندنا کووارا هواره الشامی لسر دست میر جلادت بدرخان و هوال نوی گروپه که گلکی مزن پیره بو او یک هانه وک روژا زمان کردی یانجی روژا ججنا زمان کردی هاتیه دست نیشان کرن لی از چت خوازم ببیجم کو جار ناجی دگلک هگر هون لسر بلگه فیلم لسر یوتیوب یانجی تلویزیون کردی ایرو دروج ام بیجن سر وی روژ داخبن بتایبید تلویزیون کرمانجان زارابای کرمانجی ددن دست نیشان کرن کو یکمین جار کووارک به تیپ لاتینی هاتیه وشاندن یانجی جارا یکم کو کردی به تیپ لاتینی تی وشاندن از خوازم سروی که ببیجم کو او نجارا یکم بو دما کو روژک ته هلبجارتن جبو روژا زمانکی نگرنگ کو کevin به یا نو به دبه جار ناجی بویرن گلکی بچوچک ببن سدم کو او بویره هانی ببه روژا زمانکی و جار ناجی جی دبکو دیروکک به جار ناجی جی دبکو مروفک به حتی کو ببه سدم او روژا هانی ببه روژا وی زمانی هانی جبوی جی چما روژا ام بیجن وشاندنا کووارا هواری روژا که گلکی گرنگه جبو کرمانجا و تایبەت و بگشتیش بۆ کوردان چەند سەدەمێن سەرەکەتێ دەهەبوون اونها ئەزێ بێژم کۆڤارە هەوارێ نەیا یەکەم بە کورتی لاتینی هات وەشاندن کێکە عیماتە دەنگی خە بگرتا عیمات دەنگ بێت هەرێ سەدەما سەرەکە ئەو بوو کۆ جهێک و میر جەلادەت بەدەرخان هەلبژار جهێکی ناوەندی بوو کۆ کردان کرمانجان به تایبەت دکاری بوون سوودەکە یەکسەر جێ وەرگرن ئەف خاڵێکە سەرەکە بوو چوو لە شامێ کۆڤارە خۆ دامەزراند یعنی میر جەلادەت بەدەرخان نەل تەولی کۆ لە ئەڵمانیایەژی بوو یعنی جهیوی لە ئەڵمانیایەژی هەبوو لێ نە لە ئەڵمانیایە وەشان نەل دەرەکە دووری ناوەندا کوردان وەشاند ji bo wê jî deng veda xaleke sereke bû ku deng veda Kurda yekser sûd ji wê kovarê wergirtin xala duyem beşekî mezin ji rewşenbîrên Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê heta perçeyên din jî piştgiriya wê kovarê kirin û ew kovar û gramatîka wê bi kar anîn bû sedemên sereke ku ew kovar bêtir bênaskirin û bêtir bê belavkirin lê Kurdên Sovyêta kevin wan berî Mîr Celadet Berxan û xwe Mîr Celadet Berxan di kovara xwe jî di yekêtînî ziman di hejmara heştan diş kovara hewarê Mîr Celadet Berxan qala riya taze dike rojnameya riya tazeya ku sala 1930 25 heyva adarê hat weşandin ku pirên wan ew kesên ku li Ermenistanê dijîn Kurdên wê derê bûn Kurdên ku ji Bakurê Kurdistanê ji encama şerê li ser serê wan pirê wan Kurdên Êzîdî ne çûbûn wê derê ewan ew rojnameya hanê weşandin ew rojnameya hanê ew jî bi tîpin nûjenkirî ji latînî wek çawa ya Mîr Celadet Bedirxan jî yanî tîpin nûjenkirî ji latînî hatine çêkirin û beriya wê jî beriya weşandina kovara hewarê bêguman Erebê şemo û Hakopê Ermenî pirtûkên fêrbûna zimanê kurmancî li wê derê derxistin ew jî di salên 1928 û 29 de hatin belavkirin ew jî gelekî giringin ji bo dîroka zimanê Kurdî û bi taybet zimanê Kurdî yê latînî gelekî berbiçavin bêguman em li vê derê qala kurmanca dikin û kesê ku li ser zimanê Kurdî kar kirine ji bilî bi sedan rojhilatnasên ku ji salê 1990 de û 20 de ku li ser Kurdî û gramatîka Kurdî pirtûk nivîsandine ew jî gelekî giringin ku mirov balê bikişîne ser wan lê ez dixwazim balê bikişînim ser vê yekê dema ku ev roj bê pîrozkirin nebê pîrozkirin li ser bingeha ku ev yekemîn car bû tîpên latînî dest pê kir yan jî ev yekemîn car bû ku gramatîka Kurdî hat nivîsandin
پیوین ولو دکارن مافی گلک کسین دن بخون بخوارن جبولو جی اف روژه هانی بومه گرنگه سدم چبه یا هری گرنگ روژه که روژه زمان کردی هبه او روژ کیجان روژ به هلبجارتن نورماله دویکو ام روژه که هلبجیرن یعنی امی جم احمد خانه هلبجیرن فقی طیرا هلبجیرن حاجی قادر کوی هلبجیرن یعنی دویکو ام الدرکی هلبجیرن و او هلبجارتن هانی نلگوری کفن بون و نوبون و تشتی خوته هلبجارتن لگوری بویرکی کو باندورا وی بیتر به یعنی جارنا جی تشتی نولود نیانجی گلکی بالکیش به یعنی میناک ام بیجن دبکو جارکی کرد لهب بکن لسر گرتنا زارا محمدی بکن روژا زمان کردی نورماله دکارت تشتین ولو چیه ببن جبو ولو جی همی کسین کو کد بر زمان کردی دادانه چه کسین بیانی بن روژ هلات ناس بن چه کسین کرد بن اف روژا هانی لوان پیروز به متخواستنه ویتی بینیا هانی بیجم نها